kwanza habari ya Mgogo kule, tunasikia moto inawaka. Mgogo tulishinda muheka leo, tulipangana na haba bajamaa ba famili. Kweli walipokea moto pale ya kutosha, hata kama ramfori ilitoka Rwanda ikakufata mpaka pale, lakini tulijaribu kupika yawezekanavyo. Sasa tunasikia kama kuko batu wanalamukiaka kwenda kufanya kazi ya asubuhi, baba population banakufa, ni kweli? Siwezi hakikisha pale kulikufa barahia, kulikufa raia moja, walikuwa mwenda wengine ile sana babaia mkubabaika sikimia sana dunia wawili ile kubabaika kulikufa njo kwenda anguka masasi vile kulilumia watu wili mmoja yenjo alikufa pale si klasi. Sa ni M23 njo ilibatake maposition zenu wala? Antuka haiko M23 njo ilituatake, shie tulipenda tutoshe M23 kwa sababu Mgogo haiko kwabo, tulipenda tubatoshe japokuwa ramforo zilitoka Rwanda ya enforce, lakini shie tuliwapiga bali. Okay. Sasa hivi tunatulia tu kwa kula, kwa kusubiri mipango yenye tutakamata. Si wote tuko hapa Mgogo, yuko Mgogo na si tuko Mgogo. Nasikia unataya generali, ni koalisio ya ba general bangapi mmepigana? Nasikia umetaya mwingine pale. Hapa tuko na General Kafati, tuko na M40, manake tumekutanana na pengine viko atuunga mkono, japokuwa inabidi hata tujirudishie bulongo yetu, kwa sababu sisi kama vile wakongomani, kama vile wazalendo, sisi hatuko mseselefe. Yule seselefe ni nini? Wenye viko mseselefe ni guvernema yetu inaiwa maakoro yabo na adui. Sisi ni ba inosa vya seselefe, na inabidi twende tunajirudishia mingine zetu. Okay, sasa tunasikia pia kotea Walungu kule, kotea Kanyola bako napigana, maana ile maeneo yote ya Walungu ni vita tu. Kanyola kabisa kulilamuka vita, Walungu kulilamuka vita, hapa Mgogo kulilamuka vita. Inabidi ni kupiga hapa wabwana hadi tupate kizunguzungu warudile kwao. Sijui kama uko na message yoyote juu ya population ya hii maeneo yenyewe nateseka, sababu unasema kama kuko wenyewe balibabaika bakapata risasi. Message yenyewe niko nayo kwa population ikale kalme, wakati unasikia risasi na ilia ikala utako mnyumba. Yes, aho murabyumva neza, uwo ni abazalendu bo ubwabo bitangariza bakavuga ko aribo bagiye kwataka M23. Ati twashatse kugira ngo tujye kubataka, urumva ko batangaza bakavuga ko umuturage umwe yabashije gupfa, undi umwe nawe arakomereka. Turakomeza twumve n'ahandi mu bindi bice uko bigiye byitwaye, tunabonera hamwe n'ubundi kugira ngo tuze tubabwira amakuru uko byitwaye. Gusa icyo nababwira cyo kimwe nuko urugamba rukomeye kandi rutoroshye ku ruhande rwa FARDC na Wazalendu, bakomeje gushwitagurwa, bakomeje gukubitwa n'intare za Sarambwe. Reka twumve n'ahandi uko byitwaye, naho tuza tubisesengura tubahereza n'amakuru yandi uko bigiye bimeze. Nani Etienne Freddy bo kuko mtu nipenda nijibie message, kuko mtu malisema siki no batu ima sasa iko nalia kote zingine. Mama niliandika me kafote kana kwaka, nipenda nibajuishe kama butongo inaanguka inakuwa kwa mikono ya adui. Tunaye maboga masasi ipasha nyandikisha tu na kafote kamwa hivi. Butongo inakuwa mikono ya adui. Sai M23 nakamata mamoto inakamata mamoto mnifo ya Tubimbi.
bale bote ba motari banabeba mizigo bote kukatakata makamba banapakia moto banakia linye ya Kilungutu. Sai Butongo inakuwa Butongo ni mukilungutu, ni mabilima mwevi za mapembeni ya Kilungutu. Nikizani ke kuko kushimo beba na ya Butongo bien. Sai Butongo changuke shakwa mikono na M23. Bamwa biko mukilima wengine biko banakia linya barabara. Information wanatupatia information sai ni basodo peke banatoka linye za Butongo. Ndio na shituko kwa antene hapa tuyue ya zaidi itakuwa. Okay, merci famille. Jambo wanamemba wa grupe. Kwa sai hali haiko bie huku kwetu Mufa, Mulanga, M23 livu kilisha kuwa hapa kwa Kambaza. Bitu haiko bie, masasi mingi sana. Kwa sai vraiment bitu habiko bie. Ni kutuombea Mungu kabisa, bitu habiko bie kwa sai. Mungu aendelee kutuongoza. Ahangaha ndemeza yuko ubwanyu namwe mumaze kubyiyumvira ubwo buce bwose bumaze gufatwa na M23. uri kumva ko n'ubuce bwinshi rwose bumaze gufatwa na M23, aho mwagiye mwumva uburyo Wazalendo bo ubwabo bagiye babyivugira, uburyo bagiye bakubitwa, uburyo M23 bagiye kwataka ariko baza guhura n'umuriro. Ndikuvuga ngo ibice byinshi byamaze kuba donc confirmed yuko byamaze gufatwa na M23. Ibice muri kumva rero hari ibice byo muri Walungu, muri Kabare no muri Mwenga. Ibyo ni ibice byafashwe na M23 babwira ko avancement n'ubundi zikomeje. Ibindi bice mwumva harimo ibice biri muri territoire ya Masisi werekera muri territoire ya Warikare kuri Paroisse ya Mutongo, naho nahantu hamaze kuba tombe kugeza amagingo angaya. Hakazo nono ibindi bice bigeze nko muri 7 byo muri Rubero, Tubimbe n'ahandi hagiye hatandukanye n'ubundi hamaze gufatwa na M23. ubona ko ari ibice byinshi. Muri ibyo bice rero haraza kwiyongeraho n'ibindi bice n'ubundi byamaze gufatwa na M23. Ahangaha wenda reka mbibabwire neza wenda ino nkuru reka nyibasomere kugira ngo muyumve. Le FARDC et les Wazalendo ont repris les localités de Katoyi, dénoncent la violation de cessez-le-feu par les rebelles du M23 soutenus. Nomba baravuga ati ngo M23 yamaze gufata amalokalite ari muri secteur ya Katoyi. Ibingibi ni ibintu tumaze iminsi tubivuga, ni ibintu tumaze iminsi n'ubundi tubabwira. Hariya muri Katoyi muri territoire ya Masisi ni ubuce bwagiye bufatwa n'ubundi na M23. Muri territoire ya Warikare M23 nawe yafashemo ibindi bice muri territoire ya Masisi, ifatamwe ibice muri territoire ya Rucuro, iri gukubura, iri gukora operation kubura. Murabizi ari za Kazinga, za Kasheki na za Batama n'ubuce n'ubundi bwafashwe. Aha hariya intare za Saramwe zikomeje kwa divansinga hafi uri kwerekera bita Ntongo, uri kuva mu birometero 40 hari iyindi base militaire ikomeye ya FARDC. ubona ko intare za Sarambwe zikomeje urugendo nguko nababwiye hariya. Koko mwabyumvishwe ko abaturage bari kuvuga ari muri territoire ya Rubero, naho ni muri Grano, naho intare za Sarambwe zafashe ubundi buce muri territoire ya muri territoire muri axe ya Bukavu, muri Walungu centre no mu bindi bice n'ubundi naho hafashwe ibindi bice. ubona ko intare za Sarambwe rwose icyo nababwira cyo muri no mugoroba rwose intare za Sarambwe zirikora agashya kadasanzwe. Anga rero muri territoire ya Warikare, muri village ziri muri groupement wa Lowa Yungo, ni muri territoire vazale ya muri Warikare. Uvuye muri territoire ya Masisi naho intare za Sarambwe zikomeje kwa advancinga, ubwo zavuye muri Nyamaboko ya mbere zikomeza ziri kwerekera hariya muri Lowa Yungu. Zamaze kwinjira muri Lowa Yungu aho zari zabahereje kamuda kidogo. Hariya za Kashanje na za Nyamanika ni hafi ya Mweso,
imirambo ya Wazalendo, FARDC na FDL kugeza amagingo ya ngaya iracyagaramye ku muhanda. Mana y'isi n'ijuru, ibi bintu rero murumva ko ntabwo byoroheye ryashyira hamwe rya Gisegeti, ryashyira hamwe rya Wazalendo, ryashyira hamwe ry'ubujura, ryashyira hamwe rikomeje kwiba abaturage. Ibi ngibi rero urumva ko s'il vous plaît, je vous dis la vérité, ntabwo ririashyira hamwe rikomeje koroherwa no gukubitwa no guhondagurwa n'intare za Sarambwe ziri gukora udusha tudasanzwe. Urukumva ko ni ibintu byamaze kubagora cyane, ni ibintu bikomeye cyane ku buryo ngewe navuga ati abantu bo gusenga mutangire musabire ingabo zo kwa Gisegeti Kirombo. Hangaha reka wenda nubwo byagiye bitambuka ahandi, ngo abarundi bo mu kibaya cya Ruzizi baratabaza Alliance Fleuve Congo kugira ngo ibatabare. Abangaba nabo baratabaza kugira ngo M23 ibatabare. Kaha wenda reka mbivugeho, ariko wenda turaza kuza n'uwaje gusimbura uriya mu generali Masunzu wamaze gusimburwa, yaba yasimbuwe nande nabyo ndaza mbigarukeho wenda byagiye bitambukana. Umuryango w'abanyekongo bakomoka mu Burundi batuye mu kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo uratabaza usaba ubufasha bw'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, uvuga ko ukeneye kubona umutekano n'amahoro nk'uko bigaragara mu bice biherutse bigenzurwa n'ihuriro burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage bavuga ko bamaze igihe kinini babaye mu buzima burangwa n'umutekano muke, ubujura, ihohoterwa, ubwicanyi, ibikorwa n'imitwe yitwaje intwaro ikorana bya hafi n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nubwo muri aka gace hari ingabo za FARDC n'izindi nzego zishinzwe umutekano, uyu muryango uvuga ko ibibazo by'umutekano kitigeze kibonerwa umuti urambye. Umwe mu bayobozi w'uyu muryango yabwiye itangazamakuru ko hari icyizere cyinshi bafite kuri Alliance Fleuve Congo M23, ati abaturage barizera ko Alliance Fleuve Congo ishobora kuzana impinduka nziza, yemeza ko ibyo babishingiraho ku mahoro agaragara mu tundi duce uyu mutwe uherutse gufata. Hari n'abantu bemeza ko abaturage bagiye batakamba kenshi kubera ibitero bya hato na hato by'imitwe irimo Mai Mai, FDL n'indi mitwe y'abajura, bavuga ko ikorera inyungu z'imbonerakure z'u Burundi zifitanye isano n'ishyaka riri ku butegetsi i Bujumbura CNDD FDD. Aba baturage bavuga ko ibi bikorwa bikomeje kubashyira mu bwoba mu buzima budatekanye. Uyu muryango w'abanyekongo bakomoka mu Burundi uvuga ko wasabye kenshi leta ya Kongo kubitaho, ariko nta buryo bwizewe buratangizwa ngo bikemuke. Kugeza ubu Alliance Fleuve Congo M23 ntabwo iratangaza kuri ubu busabe, mu gihe imirwano ikomeje kwiyongera mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo n'uburasirazuba bw'igihugu muri rusange. Ibi bibaye mu gihe ikibazo cy'umutekano muri Kivu y'Amajyaruguru muri Kivu y'Amajyepfo gikomeje gukomera. Imitwe yitwaje intwaro irenga 100 ikomeje guhohotera abaturage, ishyira ubuzima bwabo mu kaga, bigasaba igisubizo gifatika cya politiki n'umutekano ku rwego rwa leta ya Kongo. Uyu muryango watangaje ibi nyuma y'uko ejo hashize ubwo Perezida Felix Tshisekedi gukura ingabo z'Uburundi mu bice by'ikibaya cya Ruzizi, ariko kugeza ubu ngo nta gisubizo na kimwe urahabwa. Donc uriya muryango wasabye Perezida Felix Antoine Tshisekedi gukura abasirikare b'abarundi muri kiriya gice cy'iwabo, ariko kugeza amagingo ngaya nta gisubizo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Kirombo yari yatanga kuri kino kibazo abaturage bibaza, nawe ubwe bamubaza basaba igisubizo kirambye
mu kuba babakurira ingabo zigiye zitandukanye ziri hariya zikomeje kugaba ibitero no guhohotera abaturage b'inzirakarengane. Urabona ko ibintu n'ubundi bikomeje gukomera, ibintu bikomeje kuba bibi ku mpande, ku ruhande rwa Perezida Gisegeti ndetse n'abaturage be, abo akomeje kubahohotera no kubagirira nabi. Ukumva ko s'il vous plaît ngenda babwiza ukuri, ibintu Perezida Felix Antoine Gisegeti Kirombo ntabwo biri kumubera byiza, ibintu bikomeje kumubera bibi, aho abaturage bakomeza kumwinubira no kumwamagana. Perezida Gisegeti ngo yongeye 20%, donc 20% yongeyeho donc ku bijyanye n'ibya gisirikari, kugira ngo arebe ko wenda hari icyo byakongera, wenda nicyo byamufasha kugira ngo uru rugamba abashe kurutsinda rwahanganyemo n'intare za Sarambwe, Amadubu n'abandi. Ubona ko Perezida Gisegeti rwose ibyo bikomeje kumubera akasamutwe. Ukumva ko ibintu, njyewe Bemba rwose ndababwira ko ibintu bitoroheye uno mugabo rwose ari mu bibazo bikomeye. Habonetse Generali Majoro waje gusimbura Pacifique Masunzu. Uwo nguwo ninde? Mwagiye mubyumva ku binyamakuru bigiye bitandukanye, aho batangazaga bavuga ko Generali Nyembo yabashije kujya mu mwanya w'ikirenga wo gusimbura 3e zone de défense yari iyobowe na Masunzu Pacifique. Uyu nguyu yagiye agaragara cyane mu bikorwa bya gisirikari, yagiye agaragara mu mirwano nubwo nawe atigeze atsinda urugamba, ariko yamaze kugera kuri wa mwanya wo gusimbura Lieutenant General Pacifique Masunzu, akaba amaze gusimburwa n'uriya uzwi ku mazina ya Generali Nyembo. Generali Nyembo rwose yamaze kwicara kuri wa mwanya wo gusimbura Masunzu Pacifique mu mwanya w'ubuyobozi bwa 3e zone de défense. 3e zone de défense ubu ngubu yamaze kubona umuyobozi mushya. Umuyobozi mushya rwose yamaze kuyitereka, yamaze kuhicara. Ibi ngibi se byo bishobora kugira ibyo biza guhindura kuri buno buyobozi bwa Perezida Felix Antoine Gisegeti. Se wenda hari icyo biri buze kumufasha kuri no ntambara yo ahanganyemo na 23 na Twirwaneho? Ibi ngibi se hari icyo biza kumumarira, cyangwa biraba nka babandi bose yazanaga, babandi ba Jules Mbanza, baba Kiwewe n'abandi bagiye batandukanye, ariko bikaba nka bya bindi n'ubundi byari bisanzwe biriho nta kigeze gihinduka. Bakunzi b'Intare Official rero, mukomeze mutere inkunga Intare Official, mukomeze mutere inkunga intare za Sarambwe, mukomeze muzisengere kandi muzibe hafi, mukomeze musengera abaturage bari mu kibaya cya Rusizi bakomeze kwibasirwa n'ibitero bya Wazalendo, FDNB, Imbonerakure n'abandi bagiye batandukanye. Ibyo byose rwose cyo nababwirana nabashishikariza ni ugukomeza kubasengera mukabashyira mu biganza by'Imana. Mukore subscribe, abatari bakora subscribe ku Intare Official, ubundi mukanda handi kukazogera cyangwa inzogera, kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho isaha ku isaha, umunota ku munota, isegonda ku isegonda, ntibizabacike. Ubundi noneho tuye dusangira amakuru. Muribuka ko uno munsi habaye inama idasanzwe yabereye hariya muri CPG hano mu mujyi wa Goma, BDG. Inama hariya niyo bita muri salle ya General Major Emmanuel Sultani Makenga, yahuje yari press conference
yahuje ubuyobozi bwa M23 ndetse no kugira ngo basobanure itangazamakuru ibyavuye Doha hariya muri Qatar. Ndahamya nashidikanya ko abenshi mwagiye mubikurikirana, ariko ikintu kiriho kimwe nuko ingabo za M23 zitazava mu bice byamaze kuba libere, ahubwo n'ibindi bice bigomba kuba libere. Ubundi noneho ibyo bice byose byamara kuba libere, FARDC ikaza muri Armée Révolutionnaire Congolaise, iriya police yo bitaga PNC, Police Nationale Congolaise, ikaza muri Police Révolutionnaire Congolaise. Ubundi noneho amata akabyara amavuta, intare za Sarambwe zigakomeza kuyobora nk'uko ziyobora, zigatanga discipline ku gisirikare cya FARDC kitagira discipline, zigatanga agaciro, zikubahiriza uburenganzira bw'abaturage nk'uko babikora, bagakuraho biriya bintu bya massacre bikomeje gukorwa na FARDC na Wazalendo, FDLR na FDNB. Ubundi umuturage koko agahora ari ku isonga. Reka mbashimire, mbifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Ukomeze mugubwe neza kandi Uwiteka akomeze ababe hafi.